Thokwere koretwe giako tauni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩrĩkĩte na thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩ na mũbango wa kweheria onjoria a mĩarĩro arĩa makoragwo magĩtwarithia thũgũrĩ yao barabara-inĩ ya Annex na Prison. Munini wa gavana kaunti-inĩ ĩno John Mwaniki augĩte gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kwenderia indo nja ya thoko ĩyo ona kana barabara-inĩ. Wiki mbili zijazo sisi tutaingiza kina wenzetu hao kwa barabara, tutaingia kwa soko. Tutakuwa tumemalizia kila kitu. Na hawa wanya hii jengo ambalo linaambiwa liko condemned aliko pali linafaa, si wiki mbili hiyo ikiisha mjue tutakuja kuing'oa. Kwa hivyo wao wakiingia ndani pia hii ni nafasi ya watu ya kufanyia biashara. Ile ya muhimu ni kusema hivi. Tukisha kubaliana wafanyabiashara wote waingie ndani ya soko, hakuna atakayeruhusiwa kurudi kwa barabara. Oho Mwaniki nĩaugĩte thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩ na mũbango wa kwaramia thoko ĩyo makĩria kuona namba ya andũ taũni-inĩ ĩyo nĩongererekete. Orofa, si ndio? Kwa hivyo hiyo mambo watu wakishaingia tuone vile wamekaa, tuanza kufikiria mambo ya kujenga ghorofa. Manake panapo wauzaji wengi ndio wateja watakuja. Na mimi nikiwa mteja nije nijue nitapata mambo ya mboga, mambo ya nguo, nikitaka mambo ya kila kitu, karai na nini, ni sehemu moja ya kununua. Inafanya ikuwe rahisi hiyo biashara. Ihinda-inĩ rĩu minista wa ward ya Nanyuki nĩorĩtie arĩa othe mahamĩte gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa thoko makorwo makiehera kuona thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩgũkorwo ĩgĩkinyũkia makinya ma gũcokia mũgũnda ũcio. Tutasaidia kila mtu. Tunapatia watu muda. Kama wewe uko mahali kwa wenyewe, hama tu pole kabla tujakuja na tinga. Sisi hatutaki kufanya kama wale wengine wanabomoa usiku unakuta vitu yako imeharibiwa. Tunakupatia hata wakati wa kufanya hiyo maneno. Minista wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Laikipia Lucy Murugi augĩte thirikari ya kaunti ĩyo nĩĩrutĩire kũgacĩria ũrĩmi ũrĩa ũhotomete makĩria kaunti-inĩ ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wacuka wa Maina.